Ayaw di kay kasi dapat dito nga Nakaplin. nga kakaywara. Dipindi lang kanya tayo talaga no mutay nga birukan iti pagbiag tayo no saan. Aba apo dadtoy makayam. Ditahan kayo si aba. Ikarga pa natin kuan natin naala nga pakpakaw ta medyo adumot tinaalamin kahit ay pakpako pa dati karga na dati bagmay ay ano yung pakpako dato karga kaon ano hangag babawi mga nagsubli pa dyan tipo na nagrigat agtotal dito yung akong aba masida pwede gito dito masida na gito dipindi lang kanya tayo ng mga luto no hapkok pa nakaluto na nagatal no luktom tikos daw at mayat tama di kita ado ti masarimot dito yung makan kada tayo nga Ilocano nga kunak nalaing tayo nga sarimot ti masida tayo so nga di kunada kaya tayo tagbiag ti kabakiran kuboy tayo nga Ilocano dadad lang ti pakpako na yun apo ilang kasta lang ti pangagkapil no kan ngum gaben nagalaktat tayo mo dahito yan so nga awam maalan ti kuna langan apo agyaman nak iti anos yung mang buya no mang suporta dati nga nenay ko nga ipupos nga video. Salamat apo. Bye bye.